anto na upang may hukuman o ay pitra yan na pira. Oy. Bin pira kau. Buin pira ka. Wana pagarga nang uta gentang, isa gentang. Na nagyuti imgini na pitra. Kay Yesus sabo eda tiran man ay mga ulama. Napken ga mikiran na didingke pa kay. Oy. Gimbala sa. Di ke tarimang uta pitra ka. May kay berat na ini bgingan na pira. Na tito tini mi suami mi tini na ira wana FK bgemi na pira. Na gina ni pakanduntan wa pakay sa pagaritan no nas kanini makalikas sa kita nuron. Pakanduntan nuron so delig no suara. Belasan wala agi ang kaya pagaritan no awan. Register. Yung to pakay si mialo niya na lalayon tanun ke nagawo taman ni mato na di ke pusat tutulan nun. Ni pun jam yon. Inwati ke pakaya perasan no to awan. Na harga. Perak, beli na ka perak. Na sumanga ulama na dua tindigiran san. Pag niro na tindigu kada kelang ko mga imam. Yuto so imam, yuto so imam Malik, aku so imam Syafi'i, aku so imam Ahmad. Uwi nak na belangun agyong kana na mga pumangunot sa agyong kana na mga imam na belangun sila no kitindig. Kepa na si ko mga amana na mga pumangunot kiran, dairan tindig agyong na tindigu mga imam mira. Ayat tindigu kada kelang agyong na mga imam na luitan no. Na di kepaka yu beperasa. Oh, dia tigiran kepaka perasa. Atau ada le la tigiran jadi kepaka. Nagi utam ya luinga. Atigura na farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paligu tu Rasul sallallahu alaihi wasallam so sadaqatul fitr sasaan min tamr. Ayani paligu Rasul sallallahu alaihi wasallam na amana tamr. Aku semua salah orang tapi yang luinga au. Na to ne tigre ne na sad sa tao mawasag yung kana na mialoy. Na sabnar aminita kiyan su ini paligut. Ate pewa ne ni paligut raka nasa laob ng budi nga di panarpan. Kaya di mga lubasawan. Ikadua ini daliliran naso umumul hadis. Mana makararangkum sa suma hadis. Kini paligut ang kuzakat na si idim peku ako. Si idim peku ako mana upama ko mana panganon karo pamasing mambugo. Ibaratnya upama na so kambing na siya ay papaligo ito na puno na zakat na kambing. Gitu pama. Tigura so sallallahu alaihi wasallam so 40 kambing na ko na sa timan na kambing. So 200 dirham na ko na 5 dirham. Na so kambing na ko nun mabuna kambing. So atiran mo so panganon kan. Panganon kan mabu. So mana niya na dama luisan na. Di kepakatiran ubah kasan liu sagingan namanya alo ya na kuan sa zakat. Ikataluwa tigiran na dalil na so zakat na ibadah na mahda mana niya na tauqif yanan. Ayam tiru na kuan na sabu sami aliu na gitima pengulo lang ibadah na. Lagi du sambayang. Ikapakai bangan bubuguyo. Kopno kang bubuguin na ikapakai. So may naging natira na zakatul fitr na mialo yan nan. Mialo si pembagay. Na upama kuliw ko na ikapakai. Pada ini daliliran na ini dalilo mga maliki. Na share kami at tigyan ko mga amal ahlul Madinah. Si ko masaw Rasulullah. Ako si ko masaw mga sahaba. Gitip tira na amal ahlul Madinah. Ako sa mga tabi. Na dedin na buon pembagay sa perak. Kalau na ipembagiran na inang na bude perak. Agyong uta oras na maadin agyong kutwa perak. Nato na tigran ni kaide. Tigran na la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja. Giyong utwa tira na masa Rasul sallallahu alaihi wasallam na maadin na giyong utwa perak na dunia mbugay na giyong utwa kawan na mana na diutu ke pakai. Dunia perak. Eno niya mutwa amana na budi maadin na giyong utwa oras saka kikinang na ko perak kay kimbugino. Na dunia perak agiyong utwa. So giyakat. So mana makagugunan o tigran na sa di kepakayu bang para sa agiyong na yang aloy. Di penauta isa mialoy tanwa hikmah uta tina tu'matan lil masakin. Pana panganang kanupama. Panganang na tigrano. Na giuto tigran na pera na bukakan. Atau na tigran ni karena na dikukan. Na misong sa makakikinangalan na tao. Ibaratnya upama na miyang ulaw la. Na bagi nga sa pera kad so pera na dobelin yan.
Dahil na beli rin ang uta perak. Kaya kailangan niya sa uta kaugutom yan na panganukan. Kenapa ya kailangan niya na bepirak. Tapi berarti no paman lagi lagi dia mga lakado ni berato. Ibaratnya na sa uta orasan nagpakai pumasan niya sa uta. Na pumasana ay kailangan na panganukan. Bepia bed na kaysa ko sumasa sa perak. Amerika di buku benya buku kan ng uta perak. So mana gitu tigran mana mga dalil sa mana niya na dikepakai agyong utoa kaparason. Gina ni katitimblang ko ini dalil o mga ulama sa dikepakai agyong utoa kaparason. Ikadua tindig umah Hanafi. Api pekaira na agyong kaya kaparason na perak. So mga Hanafi yan ay tinudan na gusto mga ulama, yung tinudan mga ulama. Na basta maalu agyong kaya peras na perak na malagit sa zakat. Ay mana niya na su istorya tam zakat o tam ko. Agus zakat Peter. Ay mana palera na mana na pakasusuldan. Madagal mabu mga ulama mi pero apadu na utas Imam Abu Hanifa askanya napad ko mga tabi mga ito. So mga Hasan al-Basri, so Thawri, agus so Umar bin Abdul Aziz. Mga tabi. Si Imam mga Malik na so Ibn Habib, agus so Ibn Abi Hazim, agus so Ibn Dinar, agus Ibn Wahab. Madagal mabu ulama mi pekairon ayamanan niya na peras na giyang kaya. Nanto na mabuti tigiran ni dalil sa giyang kaya ato na daliliran. Napaganero na giyang uto kini sugunun sa giyang kaya pitra na aya hikmaon na parang bului sa mga miskin na kawasa. Kaluagan siran. Kaluagan siran. Na giyang uto tigiran na kakabuli umama na kapelu agi nga kung mga miskin na supirak na ketahkik yan. Ketanton yan. Lagi dua ketahkik kau no. Lagi duka ketanton no panganakan. Ay na began na kasapirak na upama ko umiyawan na mimbili mambuah. Pamukan na miya kakawasaw. Miya tanto miya da ugyong ito kau beli niya na miskin sang tauras. Ika dua ini daliliran nagyong ko to so Rasul sallallahu alaihi wasallam na adna siyog yung utam niya ka. Asiyog iya na penguasa zakat. Nakagyo umakomon manuto isa kaya kita mo to pialuing isa miya kaya pa kita nagyo umako na pitu taliran so kukwan nakagyo umakawan na ayam miya total na pamukan na may to unta kukwan yan. Okay na problema sa motoras na daunta niya na may to. Na ipugi niya no sumala unta. Malumala yun. At ginadi ang nanangkuan. Ay kunin ang utama ito bint mak. Yang nanangkuan ka ay pitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam bint makado. Ana tigin na akuan. Wait na sa kako Rasul. Kay marani sila ang buto. Na inwit yan na sura. Ay katimbliyan na tiyari mo Rasul sallallahu alaihi wasallam maging utwa. Ini sambiyan no. So sama no tuwa tigiran na ayam ituturo to. Na kupakayap sindiyan kabsang utwa kuan. Mi aloy. Aya ika dua ini daliliran na ikatalo ini daliliran na pedulong utwa tigiran na suka bagi sa kuan na buwis. Na ibarat yan na saka na dagangan na ka, na dagangan na ka sala ka, ibarat yan na mga pangnang kan, na may kang bagi ka sa buwis, na kapakaya bagingan na, pirak. Pirasan na ka ito. Na pakaid no to, di na muskilar o mga ulama. Pipakairan no to. Si Sakuran, may alif Sakuran na reyos tadu. Na utatiguan la, wadal mauludi, lahu rizkuhunna, wa kiswatuhunna. So mawata wata utaw na paliwetun so sukiwata na paliwetun na kanggestuin yan sa kekano mga wata ayan na gusunditar ng mga wata yan. Ugay na pipa kayo mga ulama agyong kutwa kenuwata agyong tapnitar niyan ay bagay niyan na pirak. Dahil na bunso mga ulama. Ay mana niyan na ay tigir na siya butro na ay bisa hikmah sa muto ipimagiro na kanaba gibuak kanaba kailangan na ba suncuan mi aloy kakapakaya peras na arga agi yung utwa ipimagay isap na mi aloy miya panutul ini dalil umang ulama sa kapakaya giyong kaya kaperasaw na miya panutul asu isa ko siyu Rasul sallallahu alaihi wasallam si isa mano nakagi ko makamar na pinakatan yan sa kuin yan sa sikat so mga aymanan yan na mga syair ng mga ilaw wag mo to mga kamah o mga odo
Na ayakin wani yang kira na tigin na bagi kanu sa Bengkala. Inarga yan. Oh, inarga yan. Gina na tigin na bagi kanu tigin sa mga Bengkala azakat aging kana na Tamuak. mga sair mga ilaw ni wag mga kuan pa ma. Apa ya kuan niyo. Na sisa gyung utwa kaya kuan ro na ya siya butru tigu mga ulama ami pagayron na kepakaya gyung utwa kapiraso. Adna muari mga ulama rin ustada tigre na basta berarti na Syekh Ishaq agus Abu Sauri aguso ay man mga salakaw kina na tigre na adna kabasera na mga ulama ni man mga muasir at tigre na basta amagi ka saro na dinterima de balas yan. La si Imam si Ibn Taymiyah at tigre na kepakaibu abgan na kanan sa kuan na misong sama na kailangan aguad na maslahaw. Ibarat yan na berarti tira na utwa sisi sa kapantagan sa kuan. Kaluden. Ada bunyian kami na. Ato na tigre ni buntala maslahaw. Na tigre na buntala maslaha ka kepakayanan. Kamapi na paganeron na pamangnin o magan kasang utwa. Ni ano pa makailangan? Yung utoy barata, miskin, na kailangan niya, pamangnin niya, na yung bugingon na pitra na pirak. Barata na niya, alalami resibiran ng margas na doon. Ikadua tigi yun, akakapaka masalah, ikadua buntala masalah, kamapian ako kono, na amay ka, saka ang bagayron, nagyutoy kakugangon. Gitu. Sira na lang, initumpok sa nguto, tutulan sa nguto, siyugo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kuwan. Tigiran na, yung nguto, sahaba, siyugo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isayaman, na inunya nuto, piyamangan niya, ay ibagiran na Bengkala, kagyuti kailangan mga tao sa Madina. Kapitiro yan, na baganiw na Bengkala, kagina ni ahun rakano, agu, kailangan mga tao sa Madina. Apa nagina ni khair li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Gina na tigini mapias iko mga tao sa Madinah. Piya kata na ano? Inwe begini usan na Bengala kagigina ni mas mapiyakiran siya Madinah. Mga ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Madinah. Ikadua na tira nagyung utwa kaya tiruan niya nun sa kuwan na para kamapian yan. Kau pamaku ay mana niyan ay pagawidin yan na mga ilaw mga kuwan nakaprinidin. Ini yang kegemaning. Ay ibarat yang saya katakan ibarat tu. Nasi ka ibarat, sisi ka. Nasi ka magay sa Pitra sa Pilipinas. Kupakay ay may ngaro na tamri ibarat tu pamakukuha no. Sa agenda kamah. Ay malabud ka na bangun. Pira ka. Kau pamakuha man ang hiraw ka pinunugo ka pan namya kargun. Berarti na tiga pagulugo ko sa pira ka na pamasya na yung sakwa. Natin miya da so miya da ngo tuwa amanan yan na. So amanan yan na gina ni kaya isa kaya po kayo no mga ulama. Adna mga tawa tigre na ando no ni malosan marayag. Na so mga ulama na tigre na inwaran po kaya o mga Hanafi. Ay tinugdan no. Tinugdan siya. Na so kabugay sa gimutam yang alo yang utam mga panganukan. Na pipa kayip na no mga ulama. Amay kwa nakasabuto na bayaran de kwan. Kenabayaran nun ini sambi. Kenabayaran nun ini sambi. Kapipa kay rambut menaya. Ngayon ito atigiran, nagyong ito atigiran na katiro mo at yung ito kaya panguan yan sa ito bangala na miya karere ito kepakeso arga. Si sagyong ito oras atigiran na adna pirak sa ito masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adna dinar agu dirham. Ugay nagyong ito dinar na miya makalala arga. Aku kali nalim sorga yan. Di pen kekalili de tawe bum yung nga ko ngota are sta ay mi alu na rubu o dinar. Yung ta rubu o dinar na tigta to na ngota pataga rubu. Ay mana niyan nasa tanga Tanga dinar na upaman ko taw na kiputulun sa lima. Malayar ga. Mi kalala erga. Ano man yan magana kon sa Petra. Mi kalala erga So mamusu dirham na sawarwa dirham na pekalutang sa 2 timan na kambing uli na sawarwa kambing. Ate pa man yung bagay nga sa Petra. Pagila na kadagi nga Petra na buat pantagi na isa kagutang. Ay kalabudi ko mga tao sa mga oras na ay magiran na panganang. Kagi supirak na tantuan malerga. Ikadua, ikatalawa, ikapatatigo mga ulama. Nagyong oras na aya kali di pagusar ni rango ka kay pegay dudulo na mukaya da. Ay mana niya na kepakaya pumasaka sa tamar na yung bidgaw na ilaw. Gitu pagusar ni ran. Pumasaka mambusa
antono di pumasaan ka ped nasara adna wi ka pedapangan kan. Oh. Nama ko makan no ipsim biko. Iti mo na kuan. Gina ni mi asal apa oke ta diran di Papapasa. kapu pasai. Na misabab sa tiran na ini begri na si sagi uta tindigira sa kapakaya kapkepakaya giung otowa kapperasa si sagi otowa zakatul fitr. So balasangan wallah si sagi kaya pamakin ganyor kami si sagi kaya makam peta oras pemani tanu si wallah atarima niya sa mga puasa tanu linding tanu niya si sagi kaya tiuba mita talimba si sagi kaya masa. Panudna mirkanu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.